se muraho murakomeye uyu ngiyi wanyu utwongeye kubashimira tunabahereza ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu Ububiligi, Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo birimo gutegura ibitero simusiga ku birindiro bya M23 kuva umujyi wa Goma munini mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Congo wafatwa ku itariki ya 27 Mutarama. Abayobozi bo mu muryango w'iterambere ry'Afurika y'Amajyepfo SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bakoranye umwete kugira ngo babone igisubizo cy'amahoro kuri iki kibazo. Icyakora ku rundi ruhande ngo Ububiligi, Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byongereye ingufu mu bufatanye bwabo bwa gisirikare bitegura ibitero simusiga ku nyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23. Hagati muri Werurwe hari indege nyinshi za gisirikare zavuye i Buruseli aho mu Bubiligi zerekeza i Kinshasa, i Buruseli zerekeza i Bujumbura ndetse na Kinshasa zerekeza Bujumbura. Zimwe zari zitwaye intumwa za gisirikare, izindi zitwaye ibikoresho karabutaka byo kwifashisha kwivuna umwanzi. Ku itariki ya 21 Werurwe indege ya Falcon 8X y'ingabo zirwanira mu kirere cy'Ububiligi yahagurutse mu birindiro bya gisirikare bya Mersebrouck aho ni Buruseli yerekeza i Bujumbura hamwe n'abakozi batatu. Abayobozi bashinzwe iby'indege mu Burundi bahishe uruhushya rwayo rwo kuhagwa kugeza ihageze kugira ngo birinde ko inyandiko zayo zigaragara mu gitabo cyabigenewe. Indege yasubiye i Buruseli mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 22 Werurwe hamwe n'intumwa z'Abarundi zigizwe n'abasirikare 8. Kugeza ubu ntiharamenyekana ubutumwa bw'izi ntumwa i Buruseli nk'uko inkuru dukesha The Great Lakes ivuga. Iminsi ine mbere yaho indege y'ingabo zirwanira mu kirere z'Ububiligi yari yageze kandi Kinshasa, hanyuma yerekeza i Kindu, umurwa mukuru w'intara ya Maniema, ahoherejwe ingabo z'Ababiligi zikabakaba 500 zoherejwe hamwe n'indege zitagira abadereva ndetse n'ibifaru kugira ngo zifashe ingabo za demokarasi ya Repubulika ya Congo kurwanya inyeshyamba za M23. Indi ndege ya Boeing 727 y'ingabo zirwanira mu kirere za Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari itegerejwe i Bujumbura iturutse Kinshasa ku itariki ya 24 Werurwe cyangwa mu gitondo cyo kuwa tariki ya 25 Werurwe. Bivugwa ko yari itwaye indege zitagira abadereva kubera ko igisirikare cy'u Burundi nta drone n'imwe gisigaranye nyuma y'uko ebyiri zonyine cyari gifite zo gukusanya amakuru zavuye mu Bushinwa zarashwe. Kuri iyo tariki indi ndege yavuye Kinshasa yerekeza i Bujumbura. Nanone intumwa za Congo yari itwaye ntizigeze zimenyekana mbere, ariko kwa 25 Werurwe Perezidansi y'u Burundi yanditse kuri X ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye Tereza Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo, wari utwaye ubutumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu butumwa bwe nk'uko iyi nyandiko ibivuga, Tshisekedi yifuza gushimangira ko kwagura umubano mwiza w'ibihugu byombi hagati ya DRC ndetse n'u Burundi. Amakuru yemeza ko Kayikwamba na Ndayishimiye baganiriye ku buryo bwo kwagura amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yashyizweho umukono muri Kanama 2023 yatumye u Burundi kandi bwohereza mu burasirazuba bwa Congo ingabo zisaga 15,000 kugira ngo zirwanye inyeshyamba za AFC M23. Umwe mu bayobozi bashinzwe ubutasi muri Congo yagize ati, kuba Ndayishimiye afata amadolari y'Abanyamerika 5,000 kuri buri musirikare we urwanya inyeshyamba za AFC M23
usibye miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika yahembwe nyuma yo gushyira umukono ku masezerano ya gisirikare, igisubizo cy'amahoro makimbirane cyari kumubuza kubona amafaranga akomeza avugwa ko perezida w'u Burundi atigeze ashyigikira igisubizo cya politike mu kibazo cya DRC. Bivugwa ko kandi Ndayishimiye yoherejwe abasirikare benshi n'abarwanyi b'imbonerakure muri Uvira mu rwego rwo gusubiza inyuma inyeshyamba no kubuza abasirikare b'u Burundi bata urugamba gusubira mu Burundi. Amakuru atandukanye kandi yemeza ko icyemezo cya Ndayishimiye cyo guhangana n'ikibazo cya DRC hakoreshejwe ingufu za gisirikare ari kimwe n'icy'Ububirigi ndetse na Tshisekedi ubwe. Nubwo perezida wa Kongo amaze iminsi yigaragaza nk'uwiteguye gukurikiza imyanzuro y'inama ya SADC ndetse na EAC zimuhamagarira kuganira na M23, ku itariki ya 24 Werurwe Minisitiri w'Ingabo muri Kongo yatangiye uruzinduko rw'iminsi 4 muri Afurika y'Epfo agamije gushimangira ubushobozi bwo kwirwanaho hagati y'ibihugu byombi nk'uko guverinoma ya Afurika y'Epfo ibitangaza. Nibura abasirikare 14 b'Afurika y'Epfo bishiciwe muri Mutarama mu burasirazuba bwa Kongo mu mirwano ikomeye yatumye Goma ifatwa. Amakuru agera ku kinyamakuru dukesha iyi nkuru kandi avuga ko abandi basirikare benshi b'Afurika y'Epfo batigeze bavugwa. Abenshi mu basirikare bari abo mu butumwa bwa SADC muri Kongo bwoherejwe mu kubohoza 2023 ngo bashyigikira ihuriro ry'ingabo zifashisha iza Kongo zigizwe n'ingabo zo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri iki gihugu MONUSCO. Ingabo z'Abarundi kandi abacancuro b'i Burayi, indi mitwe yitwara gisirikare itabarika yunze ubumwe yiswe Wazalendo na FDLR, umutwe w'iterabwoba washinzwe n'abantu bagize uruhare muri jenoside ikorewe Abatutsi mu 1994. Nubwo abasirikare ba perezida Cyril Ramaphosa batsinzwe bakishyira mu maboko ya M23 y'Igoma, umunsi umwe yavuze ko ashyigikiye igisubizo cya politike, bukeye yohereza izindi ngabo muri DRC. Ku itariki ya 12 kandi Werurwe, Minisitiri w'Imari muri Afurika y'Epfo Enoch Godongwana yatangaje ko amafaranga miliyari 5 z'amalandi arizo miliyoni 275 z'amadolari yakoreshejwe mu kohereza ingabo za Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa demokarasi ya Kongo, bituma havuka ibibazo byinshi ku ntego zayo, dore ko SADC yahagaritse ku mugaragaro ubutumwa bwa Sami DRC kandi ingabo za Afurika y'Epfo zikaba zitakijya mu mirwano. Chris Hartling, umusirikare ukomeye muri Afurika y'Epfo, ati twamenyeshejwe ko ingabo za South African National Defense Force ziri kwiyubakira Lubumbashi. Turakusanya ko abasirikare bagera kuri 700 kugeza kuri 800 bajyanye Lubumbashi. Yongeyeho ko bigoye kumenya ibihabera kubera ko komite ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko itigeze bimenyeshwa. Aya namakuru akomeje kugenda cecekana mu bivugwa bya M23 na leta y'u Burundi, Ububirigi ndetse na Kongo. Usibye gushaka amafaranga mu kibazo cya demokarasi ya Kongo, Ndayishimiye asangiye ingengabitekerezo za jenoside na Tshisekedi, FDLR n'Ububirigi, dore ko ari nabwo bwinjije amoko n'amacakubiri mu Rwanda.